nongeye kubaha ikaze kandi mwifurije gukomeza kugubwa neza mwe bakunzi Roton TV, ibyishimo umunezero biba ari byo bibaranga. Umunyarwanda yaravuze ngo inyana ni iya mweru. Uyu ni umugani usanzwe uba mu kinyarwanda. Ibyamamare nyarwanda rero, hari ibyamamare byatangiye gusiga ubwamamare abana babo kuva bakivuka, aho usanga abo bana bakurikirwa cyane ku mbuga nkoranyambaga. Muri urwo rwego rero ibi byamamare bigenda bifunguriza abana babo amakonte ya Instagram, aho bagenda bashyiraho amafoto yabo ndetse n'ibijyanye n'ubucuruzi baba barabateganyirije, aho usanga aba bana bagenda bakurikirwa n'abantu batari bake kubera ko nyine baba bavuka ku byamamare. Kuri uyu munsi rero Roton TV twabateguriye urutonde rw'ibyamamare 10, abana 10 bakurikiwe cyane gusumbya abandi mu Rwanda kuri Instagram. Twese ku mwanya wa 10 turasanga umwana witwa Babuna. Uyu akaba ari umwana w'icyamamare nyarwanda gisobanura filime kizwi ku izina rya Junior Giti. Uyu akaba ari umwana we ndetse n'umugore we Muhoza Angela. Uyu mwana akaba akurikirwa ku rubuga rwa Instagram n'abantu 1735. Twese ku mwanya wa 9 turasanga uwitwa Abeshami Kizigenza. Abeshami Kizigenza ni umuhungu w'imfura wa Kizigenza Patrick n'umunyamakuru wa Kiss FM Antoinette Niyongira. Kugeza kuri ubu uyu mwana akaba akurikirwa n'abantu bagera ku 2657. Twese ku mwanya wa 8 turasanga umwana witwa Mukunzi Ethan. Mukunzi Ethan akaba ari umwana w'umukinnyi w'umupira w'amaguru witwa Yannick Mukunzi ndetse n'umugore we Iribagiza Joy. Kuri ubu ngubu uyu mwana akaba akurikirwa ku rubuga rwa Instagram n'abantu bagera ku 3866. Twese ku mwanya wa 7 turasanga umwana witwa Irangabo. Irangabo akaba ari umwana w'icyamamare mu muziki nyarwanda uzwi ku izina rya Ngabo Medard Chabert cyangwa se Medi. Uyu akaba ari umuhanzi nyarwanda Medi ndetse n'umugore we Mimi Perfia, aho uyu mwana wabo akurikirwa n'abantu bangana n'8239. Twese ku mwanya wa 6 turasanga witwa Levi Kyson. Uyu ni umuhungu w'ibyamamare mu Rwanda aribo Israel Horien ndetse n'umunyamidelikazi witwa Keza Trisky. Uyu mwana witwa Levi Kyson akaba akurikirwa n'abantu bangana n'10,000 n'abantu 200 ku rubuga rwa Instagram. Twese ku mwanya wa 5 turasanga witwa Ndayirukiye Amora. Amora akaba ari umwana w'ibyamamare muri sinema nyarwanda, aho ibyamamare ari uwitwa Ndayirukiye Frere ndetse n'umukunzi we Bahavu Jeannette Usanase. Uyu mwana akaba akurikirwa n'abantu bangana n'12,500 ku rubuga rwa Instagram. Twese ku mwanya wa 4 turasanga witwa Amata Diamante. Amata Ancha Aida uzwi ku izina rya Diamante ni umukobwa w'umuraperikazi Abayizera Marie Grace cyangwa se uzwi ku izina rya Young Grace ndetse na Rwabuhehi Iberi ku izina rya Pique. Uyu mwana ku myaka 4 gusa akaba akurikirwa n'abasaga 17,500 ku rubuga rwa Instagram. Twese ku mwanya wa 3 turasanga umwana witwa Kimenyi Miguel Yanis. Miguel ni umuhungu w'umukinnyi w'umupira w'amaguru Kimenyi Yves n'umunyamakuru w'Isibo TV Muyango Claudine. Uyu mwana akaba akurikirwa cyane ku rubuga rwa Instagram, hakurikirwa n'abantu bagera ku 23,800 ku rubuga rwa Instagram. Twese ku mwanya wa 2 turasanga umwana witwa Ineza Ella Close. Ineza Ella Close ni umukobwa w'imfura w'umuhanzi nyarwanda Tom Close ndetse n'umugore we Niyonshuti Ange Tricia. Ella Close akurikirwa n'abantu bagera ku 29,500 ku rukuta rwa Instagram. Aba bana rero akaba ari bamwe mu bana b'ibyamamare nyarwanda bakurikirwa cyane hano mu Rwanda. Ubu ngubu abo bana nabo batangiye kuba ibyamamare bakiri batoya. Ni koko inyana ni iya mweru.